Policija u Plužinama prethodne 2 godine nije privela ni jednog građanina, jer nije bilo težih incidenata. O ovom zanimljivom podatku ovog jutra razgovaram sa komandirom stanice policije u Plužinama, gospodinom Vladimirom Vojinovićem, koji nam se javlja putem Skype-a. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav vama i gledaocima jutarnjeg programa. Eto, vi nemate baš puno posla, jel? I dobro je što je tako, ali kako objašnjavate činjenicu da 2 godine u Plužinama niste imali ni jedno privođeno lice? Na početku rekao bih neke karakteristike opštine Plužine, da je to 7. opština po veličini u Crnoj Gori, prostire se na 854 kvadratna kilometra. Po popisu iz 2011. godine u Plužinama je bilo 3246 stanovnika. U samom gradskom jezgru imamo oko 1341 stanovnika. Ja bih to na ovaj način okarakterisao. To je dugogodišnji, predan i dobar rad policijskih službenika, dobra saradnja sa svim subjektima u opštini Plužine, kako državnim, tako i lokalnim. Ja smatram da je to jednostavno rezultat svih nas, da mi imamo jedno veoma povoljno stanje javnog reda i mira u Plužinama, i to je upravo taj podatak koji ste vi iznijeli, da duži vremenski period nije bilo težih incidenata i privođenja lica po većem remećenju javnog reda i mira u opštini Plužine. Vjerovatno imate i dobru saradnju sa mještanima i vjerovatno vam se često i obraćaju. Zašto najčešće? Posebno moram pohvaliti saradnju sa svim institucijama u opštini Plužine, prevashodno sa lokalnom samoupravom, sa svim državnim institucijama koji imaju svoje predstavnike u opštini Plužine i također sa mjesnim stanovništvom. To je svakodnevna saradnja. Mi smo svaki dan na fonu, razmjenjujemo mišljenja, pomažemo jedni drugima, dobre neke stvari unapređujemo još bolje, neke lošije probamo da eliminišemo, da ih popravimo, tako da smo svi predodređeni na jednom istom zadatku, i vjerojatno je ovo bio i rezultat takvog nekog rada u prethodne godine, svih ovih prethodnih godina od strane policijskih službenika stanice policije Plužine. Na što vam se građani žale? Zašto vam se obraćaju? Mi imamo poziva raznoraznih. Oni možda u najvećoj mjeru i nisu predmet policijskih nekih stvari, ali mi se trudimo u svakom slučaju da svim građanima izađemo u susret na bilo koji način. Oni se žale, recimo, kad nestane struje, zovu policiju, neprohodan put, desilo se. To su jednostavno neke životne stvari. Ovo je takav predio, razuđenost je velika u opštinama Plužine, ljudi su jednostavno po navici stekli neko od ranije iskustvo da zovu policiju za sve što se u momentu desi, pa onda policija dalje sa ostalim institucijama rešava problem. Pa dobro, vi onako radite u službi građana. Ajde da nam kažete onda kako vam izgleda jedan dan na poslu. Pa, jutarnji dolazak sa mojim kolegama, svako jutro imamo sastanak, tu su i službenici granične policije Plužine. Moram da vam naglasim da je opština Plužine i granična opština, da se graniči sa opštinom Foča i opštinom Gacko u Bosni i Hercegovini. Dužina državne granice je 90 km, to pokriva stanica granične policije Plužine. Mi smo svako jutro na sastanak, u prethodni dan razmatramo koji su bili posebni neki aspekti rada policijskih službenika i zapažanja, dogovaramo rad za budući dan. A koliko vas radi u stanici policije u Plužinama? Mi smo mala stanica, iako rekao sam vam, ovo je jedna od većih opština u Crnoj Gori, ali nas je ukupno 13, mi smo svi predani svome poslu, na fonu smo izvršenja službenih zadataka i trudimo se da sve obaveze koje su pred nama ispunimo onako kako treba, na uštrb zadovoljstva našeg i zadovoljstva građana. Gospodine Vojinoviću, mnogo vam hvala što ste pristali da se uključite u jutarnji program i da nam objasnite ovu ovako neobičnu priču u današnjim vremenima. Ja vam želim da ostanete na istom i da nemate toliko posla, tako da još jednom vam hvala. Hvala vama na pozivu i pozdrav.